tangata na la tova ava ai re to lima mai e lua na la to fiwe ai le sene e whaingata I te ia o na whai so o se mana o ngana te sila mai Lolo si ufofonga lo o wala au mai Alongo mai o lene o le whea ua ia au mai ua la tau mai le temi o te alu atu ai salamo malili umai o le tuai moli maui se anganga ma e tai mai e talia Yesu e avea mamatai to anga e ta talo mo e o vai ne I moa e le o ti te I ane watu ai Lolo si ufofonga lo o wala au mai Sole malama sei fa alongo mai so ye tote tau fia Tu to mai chi e o mai hey peo la tone le maota Roma tai ale peo to mai tote le sawa ai Oh my Oh my Oh my Oh my Yesu
change. People of the world today are failing. All of us suffer ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love, sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from their truth. We gotta stand up and fight. Walking through the light, We're the people, we can do it if we try. I know we can do it. Somebody next me, why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. it's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time You can't to make a change. We are the people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Looking through the light, We're the people, we can do it if we try. Yeah, I know we can do it. Somebody next me, why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. it's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. Well, it's time to make that change. People of the world today are failing. All of us suffer ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love, sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. I know we can do it. Somebody next me, why do we have to do it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. Yeah, it's time to make that change. Yeah, vi ale tu ele ne fiafi. Ya ele ya mutanga ina tatou por kalama. Ya ole a tatou womo mo iluma ile tu ele tar. Ya on a mataile o le tatou por kalama ile ne fiafi. Vi ia o ele atua ma te te whaptai ala ufio. Ya ona o le ne wanoa ta ua upape na ona toi maua le di ie. Whapena ona whaalo e lau por kalama i lunga o te penga whailangi le li ie. Whaptai le li ie le nei aso ia wai uman manuia mea uma i whiau mga luenga sa mātou whia ngai ai. Le ngāte fwoi leo o nisi fwoi o whatua a matalio o ngā luenga. Taro atu i lau fio i lau puipoinga ia te i la tau i le nei fiafi whiau mga luenga. Le ngāte leo a inga o wō me masani i le nei fiafi. Tu inatu lau por kalama yo au le ne fiafi le ie ina ia whapena ona ia i lau wha unga i lunga le nei por kalama le ie a wale tala ina o lau fina ngalo e le ngata i leo o lau upu le ie
Whamanuia o i au tangata o le a whapena o le a maua mai le nei polkalama. Le li ie whapena o na whaatasi me rea nganga pa i o lau fio. Ina ia whapena o na langona le li ie ma whaalongo ina lo petalai mai le nei fia fiala i lau upu. Wa uma ona e saunia mo i mātou le li ie e au ngā ina ia whapena o na toi whaamanatu ai ma toi whaalelei a tini ai. Lo mātou ola whaale nganga o wale mātou sawalinga mo lau fio. Le ata mātalo tu lau fio. Ina ia whapena awane i aise au wala le fili. E tau mawhai e whaasise le whaalono o tangata le li ie. A ia whapena o na whaamamao le ti apolo i le nei fiafi. A ia whaasao lau upu le li ie ina ia talia e tangata lau upu le nei aso i o latou loto mo latou finangalo. Le ata mā uma le nei pokalama, mea uma e whaafo i atu i a te oe, nei se o lava i le whaabawau o no Yesu. Amene, amene. Ia, bi ia le tua i le nei fiafi, ia mo na si le vi inga man whaatai i le tua. An, te wakwale me le whamuri, konga siaki fole. I le whamuri. Ia mo na fo i le vi inga ma le whaatai i le tua. Ia ona o le nei aso po le nei fo i avanoa. Ua whapena ona whaatau nu i na ai le tātou por kalama. Ma wha ea i nā tua le tātou por kalama i peo na masani e iaste tasi iastofi. Ia tari tonu ale anganga ia o loo manuia uma tātou le alofa o le atua i le nei vai aso whaatai le atua ia o loo maua pele ola ma le malosi. Ia whaatai le atua i lona puipuinga i le ngata i lea o lona whaatasi ia i tātou i le aso ma le aso. Ia o lea ia tari tonu le anganga ia o loo manuia uma tātou i lalo le alofa o le ali isi ese i swafa manu malo Yesu ke viso. Ia o lea ia whaapo ia i arvi inga ma le whaatai i le atua. Ia ona o mea siri ua ia whaia mo i tātou le nei aso. Awane i ngalo, awane o tātou manatu mā i le alofa ma le anga lei o le atua ia te oe ma. Amen. O le alofa o le atua lea o loo maua i pe i tātou le malosi o le tino. Le ngata i lea o le ola, i le aso ma le aso. Ia i le ngata i lea, ia o le awa ana le au noa le atua. Ia se manua i tātou te rei lope whaafea o na tātou tausi o tātou a inga. Awa o le ola ma le malosi o loo maua pe i tātou le aso ma le aso. Ia o le lofo tu noa na o le atua ia te oe o mawhai o na tātou ala whai mai le aso. Ma le aso, ia ma tātou whai tātou anga i whai o tātou tiute masani. E ala i whiau mga ruenga a wale tau singa o tātou a inga. Ele ngata li tau singa o tātou a inga. Ia ao mea whai o le tātou le ngā ruenga le tua, le kalisia. O lea ia whapetaia ia i le tua, ia ona o mea le lei ma mea sili. Ia o ua ia whaia mo oe ma o mea ua ia fua ina mai e ala i le oa o mea ua maua i o tātou lima o maota o po lawa o tātou po tātou whale o lo tātou no nofo i o mea malava o mea ai o mea inu a wale tau singa o le tino ma mea whapena whaptai le tua ia i le whanau i le tau singa o le whanau le ola o lo maua i pe le whanau o le to olua ia mo tātou a inga fo ia o lea ia awa i ona tātou whaapetai masi i le vi inga i le atua ia ona o mea siri ua ia whaia mo oe mau i le aso ma le aso ia avea fo i le nei taimi ia tonu fo ia ini fo inisio a inga ia o loo uia le malanga o le oti le wala aupa ia le atua i le fo i le nei fo i vai aso ia ave nei taimi ia whapena ona
pena ona fa mai se to ile nganga o le Atua ia I le ainga I to ainga fa wa le ne fiafi ia o le nei fo I ainga ia o pe ono fa ia tu se temi o te ia le malanga fo I man maliu ia o lo a fe fo I le matou ainga ia nisi fo I o anti o le ia te ia o uma tu fo I le maliu I zamo ia peta ia o Pala au fo I le Atua ia I le tina fo le sa pena na o ola mai le laulangi nei ia ai whaftai le Atua o lo o maua pele ma pananga o le Atua whaftai le Atua ia o lo peso soani mai pea ia o le vi ingai whafo I le Atua o lea ia e wha mai se Atua I le Atua le nganga o le Atua ia I loto wha wau ia o whea ngai e mataimi whaingata o le nei fo I Faitau o lea ia o le a tātou nei taimi ia o te whaatalofa atu ai po kalama ia o le Jesus is the answer but yes ia te oe le nei fiafi ia avele nei taimi ia momoli atu ai le whaatalofa lima o le whaatalofa ia I sunga I whawhiangainga o whioi o le tala lei si o tātou watinu I le ngata I Samoa, New Zealand, Australia Hawaii o Amerika nei o whea lava le mea ro o Yesu ia whaatalofa atu le pokalama le swafa manu malo Yesu ke wiso I la o tau sunga I whawhiangainga mo o tau whale tua I le ngata I leo nofo I alo whaftai I la o tau ono sai e le ngata I lea whaftai fo I lo o tau lua ma nosi I le tainga ma le leonga o le lafu ma moe o le Atua o tau o sui wa ai o le Atua I le lalo lang nei ia o lea ia e whaatalofa atu ai ma whaatai e toi le pōkalama I la o tau sunga I whapia mo o tau whale tua ia o tau ngā luenga whaiso o I le aso ma le aso e ala I la o tau tatalo I na ia whapia nā o na e maua tangata o le Atua le ola ma le manosia le ngata I leo lona pui puinga le ngata fo I lea ia o le upo le Atua lo o tau whapena lo o tau launga ina I lea so sa ma lea so sa ia a wā anganga maloto o tangata o le Atua o lea whaatalofa whaapitai e tuai ma whaamalo atu le pōkalama I la o tau sunga I whapea ngainga ma whale tua ia I le ne fiafi e whapitoa fo I whaatalofa ia I siau whaiwhi au ia le sunga le toa ina ia I se take Wesley I se take ia ma le whale tua ia wā I le ne fiafi a maise le nofo I alo whaatalofa atu le pōkalama o le Jesus is the answer ia te oe ia te olua nei o matua whaale anganga whaapitai la o lua nofo te talo mo au e le ngata I leo lo te olua mo lau whanau e le ngata I leo ia o le tātou pōkalama o lea ia e whaatalofa atu ai le pōkalama I le nei e fiafi ia e whaatalofa atu le fo I le pōkalama ia I ta mama tina ma tutua o sio tātou atunu ia whapena o na whamanuia tele le atua ia te o tau iau sina sio tātou atunu o lo whaia pēr le tapua inga lo tu I pēr le muri panga mi tapua ia le whaiva le alo whaiva atu o whanau I le aso ma le aso I whi au ma ngā luenga a wale tau singa o tātou a inga e le ngata I leo o e kalesia o nu ma me whai o tātou a inga I le aso ma le aso lea whaatalofa atu ai le porokalama ma whaamanui atu le atua I le ne fiafi ia te o tau na ia o ta mama tua ia ma tina ma tua I le ngata I lea ia whaatalofa atu foi I wō ma pāanga o le tātou porokalama o le Jesus is the answer podcast I le nea fiafi a whai o rau teimi mō mua lea ua e mā tamata mai lunga o le tātou pōkalama I whamanuia tele le atua welcome and thank you for tuning in I le nea fiafi ia vi ia le atua ia o le tātou pōkalama te I ni tele o nisi ua ia fau mai lunga o le tātou pōkalama whai o rau teimi mō mua ia o le sketch o le tātou pōkalama ia o le aso sa
asa tofi ma le asa tonai. Amen. Tusa o le asa tofi asa tonai a sa o le asa tofi ia o le taimi e masangi ngā maka ai o le iwa ai peita ia ona o le nei aso ia ua vave mangava fo ia ua vave aluako ai fo marka kupo kalama o le mafuanga na whaamalia atu ona o le taimi e whainga le facing atu wai o le taimi a mata i le tātou po kalama le asa tofi. Ona o tele na opisi la unga wenga ia e pei o le asa tofi ia o le aso ale whaavanoa ona o le aso na fua ma le aso lua ia ma le aso lulu. Ia o le aso lulu ia e tele tu ia manoa i e kalisia o lo whaia o ngā tuspa ia ma mea i aso lulu o le aso ngafua ma le aso lua ia o le aso lea ma le aso lulu ia o te sa ili e le upo o le tua ia e sa ili mai e le sa le aso ngafua ma le aso lua ia a peo le temi e masangi ngā mata ili tātou polkalama i le aso tofi ia o le iwa wa o te mānawa i le afa le vadu tau nuu mai loa ia pela o nei aso ia patai le tua o leo o vave mānawa fu ia o vave fo ina lua a mata le tātou polkalama pero le mafuanga le nā ia e tua e ona a mata le tātou polkalama i le aso tofi ia ma le tātou polkalama i le aso tonai ia o le aso tonai ia o le tātou polkalama e a maka i le ono ia ma te wa lua atuai ma se lua atuai ma le sunga ia tala lei e se kia mai Amerika Samoa i le asto nai ia o le nei foi asto nai ia fai longa siri le asto nai ia ona o nisi fo i o tūlanga ona o le luma i le aso wa o le sa nei le sa tam le sa tina ia o te taritonu fo ia o lo o sa uni fo in mātou fo i matata ma ia a wale fia ino tina i nei esto nai a fai e vave uma pe vave mai ale maftanga le ia o le alu perka kupo kalama i le tūlai ongo ai a fai le mause avanua ia fa malulu atu ia o le ale ai se tātou po kalama pe le tala fea nai le taimi ia ma le fofuanga foi ia wa foi le maftanga ia wa fa fia ino tina ali yo o le aso sa o le ia a fai wai fi wa fa tali le tātou po kalama i le stona longo winga o le tau no tātou po kalama ia o le aso sa ia o le aso sa ia o le temi a mata il po kalama i le aso sa o le tu lai ono ia o le sa ia mate se lua tuai malitina o le ainga mate va lua tuai malitina o le ainga i le sa ia o le tatou o ia o le tatou po kalama na o le schedule na o le tatou po kalama the only time o le o se tatou po kalama pe a fai ua pisi ia lo nei tangata ia ele ngata i lea o le tina o le ainga ia po le sunga ia tala lei ia nisi o fuanga whaale marofia ia o le ale o se tātou po kalama ia o le tātou po kalama ia o le aso tofi i le iwa ma le aso tona i le ongo ia ma le aso sa i le ono i le fiafi ia o le ia o le tātou sketcho na ia mo o tou o lo fau mai lunga le tātou po kalama ia pe fau mai fo i lau mata ma lau sila mai ne fiafi ia o le tātou sketcho na o le tātou po kalama ia o le nei taimi ia mai le weekend mai le foi le vai aso mai le vai aso ia e tari tonu ia o le nei vai aso se vai aso fa pitoa o se vai aso fa pitoa mo tina o le nei vai aso ua pewa o nei vai aso ile tina fo ingale ua ke ia ua so aku le I love you kama ele tina ile nei vai aso e pe se me fou le fa longo aku fa pe me kama mai ele so ngo fu e kau ele sko nga i malasa ke ia so aku le I love you kama
Ah, pe ke isi ki ngā, o isi ki ngā, o ki ngā alwa ke mi, pe isi ki ngā alwa yasungi. Ke ia le ala mai mongongi me o le breakfast a. Ai o ma ku fo ngai vai asu, sorry. Koe fius ki ngā koe whaakari mesi, I love you po se breakfast mo ko i misi a. Ia tātou ta mā ia, pai se mere lei mo tina i nei tausanga. Ia o hau ia, kusol mere, ia, o le ai whaarangorango i le anga o ia. I le tele o mau me tupu mai ia. Ia, o te whawhetai la i le tua. Whawhetai i le tua ono, o ia, o siau to lua. Whawhetai i le tua ono si tina alofa. Se tina e so swani ia te au le tele o taimi i meo o le a inga. Tupu o ele ngata i le ia o le te singa fo i o ro nei tangata. O te whawhetai e la ma a whafo i le vi inga i le tua ona se tina le lei ua ia fo ina mai e Faraimo o a wā e tausi e whai o le tausinga o le ainga ia o le tausinga fo e le whaatamala le tina le sinei mea tātou tama ia tātou whaatau ina le tina e mo ia o tātou o ulu ainga ai pei e sili ako nga ki ngā inga le tina le tausinga o le ainga no tātou tama. A whai e te tātou tina, a whai e te taitonu. Ma kua i press, mai lau like, ma lau kamera. Tātou tama. E te ilo. Ia ua ia o la o ia ua ia mo lo uto lua le winga no kara e le whaatamala le tina o le ainga le whainga o lava 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 i temi o te sauni i aso sa i le lotu ma mea whapena o fo i mea o te alua e le whaatamala le tina o le ainga a o wai ai e le o se mea whainga o fie soli te leo temi o te wa ai tina sio to olua ia manawa mai lea wiki i aso ba leire ia mana wo mai ya sau fai ka nga mea i ho o kulisi wa yaso o uma fai uma ka o fu fai nga renga o ready o fu fai nga renga ya ala nga le maka ti e maka ti bi ya ke le o ka ko kama a ki nga inga ngai ki nga fai ngo fe au matu langa pena ole ia tātou tama awa nei tau na ole vai aso le nei e whata ua ia. Awa nei tau na ole aso tina e te whata ua i lau to olua. Whata ua lau to olua i aso uma o leo langa. Se e o a ina ua wara au mai lea tua i a te oe lea tama. Ia whatua muta lo whai mere lei i lau to olua. Ole ia o te whapeta ia o ia i lea tua. Whapeta i se o to olua ia. Ona o na lofa malonga malonga anga le lei ia te awa ia e whaapitai fo i lai le tua ia e te leo temi ia a tau ai meriti nao a inga pua kausi sele sa vali ma le ora wha leanganga ia e apua ai mai a le tinao le a inga ma koe wha manatu mai awa ne ingalo awa ne ingalo rau au nanga i le tua awa ne i lose low focus ma le tua ole ia ole nei vai asoa ia tātou pata ua ina o tātou teito lua ia ia ono o ua whai ilangi uma lo tina ia o lo tina na tausia ia ma lo tina lea na ola mai e le whatua maliu atu nei dem elo iluma nei lo nas maliu ia ua whai ilangi fo rangwa na iau tina ia e whaptai fo i le atua ia na iau tina sa tausia uma ola mai ai
so tina pele lo loto ya ni masene ya fai langi fo lang tai le tu e so tina ono lona tausinga ya marona o ingo o langa tup ya o le langa sao lai le o se o langa le ai e tangi lo loto ya ina ua wala au mai le tu e se tina ya au le ua le va ai i le tali o ona talo sanga ai le ngata i le fa per te ma ya o le ya vi ia lo loto e uia ina fai langi fo langa ua wala au mai le tua na tina ya fa tai i le tua na tina na o wola mai ia le ngata i le so tina ya fa lo ngoi o fai langi fo langa ya e fa tai i le tua ona e lua tina kero mo kwa i fa amu ia wa ke fa fe kai i le kua ona e fo inga le ona fa manuanga ia tia ona o le fo ina mai o tina e lua mo lo o lang o le ia e te fa fitai e la le tua ia ua fai langi fo lang ia aua tali le tua i la talusanga ina i sui lo o lang ma i o sau e ave le ola i le tua ma o ona ma fa ma oni i le tua ia ele ngata la ile ia o leo lo soifua pea te fa fitai i le tua ia ua fai langi na i o tina ia ai fa fitai i le tua ia o lo soifua mai pea le tina o siu to lua ia o lo fai e mau tina ve vai de te leo le fa manuanga o le tua lo watu nei wo fai langi fo longa nei tina ia a le soifua le tina sio mato ai ia ta fo i lo tina o le ia e fa manuia tuai ia le aso tina ia i sio mato tina matua ia soli lofi ia o lo o yuta fa manuia telele tua ia te o le tina fa fitai o talusanga o fa pena ona suia i fo i o ma langa au na i le tua o fa pena o fo i mai i le tua ma ave le ola ia ma au na i le tua fa tai e la ia te o le tina ia ma fa manuia atu le tina ia te o i le nei fiafi ia o le ia ma fa manuia atu le aso tina i tina uma o le larangi ia o lo o maua mai le nei po kalama i le nei fiafi amen fa manuia atu le aso tina ia te o tou ai le ngata i lea ia o fa le tua uma o sunga i fa ngainga ia fa manuia atu le aso tina ia te o tou i sunga i fa le tua o fai fe au tari tonu ia e le o se ngā luenga fai ngofie la o tou ngā luenga amen e fai o le tou tau tua i le i sunga i fafia ngainga i le au nanga i le atua malana ngaluenga o la o tou ono sa i foi i fafita uli ma puapua ngā ma tofo tofonga ma fao songa e tutupu mai tono le ngaluenga le atua o le ia e faa manuia tu ai le porkalama o le Jesus is the answer podcast i fale tua uma o sunga i faa fea ngainga o feoi o le tala lei i le nei a fiafi e faa talofa ma faa fetai ai le nei porkalama ia te o tau fale tua uma o fai fe au o sunga ia wao o fai o sunga i ki a kongo mo ra fale tua whaapetai i la o tau o sa i le ngā luenga le tua. E le o se mea whai ngofie la o tau ngā luenga. Mā lo le au auna, mā lo le ngā lue ma le wha maoni, mā lo fo i le on sa. Mā lo lava le on sa. O lea wha manuia toi le astina, mai le porkalama o le Jesus is the answer. Ia, i whale tua uma. O si o tātou atunu i whi au, i stunga i whawhia ngainga.
si o tātou atunu o ro pa au i Samoa, New Zealand, Australia, o Amerika, o whea lava le mea o ro alala i ai, i whare tua o sunga i whawhenga i ngā ro ngā lua pē i ngā luenga le atua. Wha manui atu le aso tina i le nei a fiafi. Ia, e vea ho i le nei taimi, ia, e wha manui atu ai le aso tina, ia, siau tō fine, ia, po le whare tua, ia, Marita, tui mawalunga, ISIS, ia, whare tua, ia, whamalia atu, ia, ona o oio le tō fine, ia, 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 whamanuia tele le aso tina, ia, te oio le whare tua, God bless you, ia, alofa atu le sunga le whawhia ngainga, ia, tui, ia, oro o, pape nao lo manatua tu fo i o rua i talo sanga, pape tai fo i le ava noa sa tātou, mafuta i fo i le tātou, fongo sa wa mai atu nei, sa pape i le tua, ia, e ui ai na, e ui ai na whaalawe lawe, whaifi au i ngai kongoro ka wale wa so ai kua rau ve. Ia ai whapkai i le kua, ia. Sa le eini me sa le wha le tonu tu lango ta. O le ia. I'm sorry sis, ia. Ai whamanuia tu alas tina, ia te oe le whale tua. Alofa atu i le sunga le whawhia ngainga, ia maise le nofo i alo i le ne fiafi. Ia ole se whaapetai nā, ia ma se whaamanuianga, ma se whaamalo, i le ne fiafi, ia, au wale tātou po kalama. Ia, e tari tonu. Ia, ere umi se tātou po kalama i le ne fiafi. Pe o no whai atu, ia, ole ale, le upo wa uma o na saunia. Au wale tātou whaamalosi i le ne fiafi. Ia, tātou te whaalango i le anganga pa i o le Atua. Ia, e ala i lona upu i le nea fiafi. Okay, thank you for the tour. Tai sis, alofa atu. I le nea fiafi, Tatou, ia ola tatou o ilo le tatou upu. Whaamalosi i le nea fiafi. E whai ma pe soso ani ia te oe. Ia, i le nei vaenga o le vai aso, ia tari tonu ia o le foto i titi uma te tasi ale aso ia, ona uma foila ia o le nei vai aso ia, ona tatou a ngai foila ia i le weekend po le aso malolo, i le nei a fiafi. I le nei a fiafi, ia, o le upu wha malosi i le nei a fiafi. Ia, o le a moa mailea i le Roma, lona whai upu lona mta upu sunma lua. Ia, lona whai upu mua, le tusi Atua, ea fo, a moa sau teimi avanoa, na e alula ie, Faitau le tusi Atua, le tusi le na o Roma, lona mta upu sunma lua, lona mta upu sunma lua, a moa sau teimi avanoa, ia o ngā e alura i Faitau le tusi Atua. Ia a e lua ni whai upu o le a o mai. Ia e whai ma au tū o le tātou polkalama i le neia fiafi. I le neia fiafi, Ia e o le whai upu e mua ma le lua, Ia o le tusi Faitau, ia o Roma, le tusi a Roma, lona mta upu e se huru ma le lua, a lona whai upu mua ma le lua. Lua nei whai upu o le a o mai, ia e whai ma tātou mata upu, ia e le ne fiafi. Ia a wase tātou upa ma losi le ne fiafi. Ia vi ia oe le atua lo mātou ta mā pa awhitai le li ie, o le a o sauni le li ie, e pape nā ona pa ma losi i lunga o lau polkarama e ala i lau upu wha uina o uma ona e saunia. Le li ie sa o sa ili ma o
Mara au ina lo wanganga pa ia te fiso soani mai ia te au e ala I lau upu. Lea le li ia le ne fiafi. Te whaalango lango I le anganga pa ia o lau fio. E te wha upu ia te au. Toi wha manatu mea uma sa e whetalai e ia te au. A o sauni uni lau upu le li ia. Au wā anganga mwhina ngalo o tangata I le ne fiafi. Le li ia talo atu ina ia whapenao na lu atu lau upu ma le mana o lau fio. Ina ia whapenao na wha mala malama a tili. Ma wha pupula a tili. Ma te lia ngō fie I o latou loto ma o latou fina ngalo. Lau upu I le neia fiafi le ie. Te mata lotu I lau fio. Ia whapena ona aua nei whata ngā le ti apolo le li ie tau mawhai e wha se ma li liu lau upu I le neia fiafi. Ia whapena na iai le mana o lau fio e te tulia e se ai le ti apolo mo ona mai lei pepelo le li ie mo ona upu pepelo. Ai e sao lau upu I loto ma fina ngalo. Aro tangata I le nea fiafi whamanuia I la tau whaalongolongo I le nea fiafi. Ia whapena ona la tau talia lau upu I le nea fiafi. Ma au auna ma amatu le ola. Mo lau fio Yesu ke viso. Au walo malo lea le li ie whapitai mea ono Yesu. Amene. Ea, vi ia le tua. Ea. Ole tusi le pe ona te whailo atu le tatou tusi o le amoa I le tatou le tatou upa malosi ne fiafi. Ia e maua le I le Roma sfulu ma le lua a o lona whai upu mua ma le lua. O le au Faitauina e whapea. O le nei, le au usoe, o te ai o yatu ia te o tou. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia o toutu uina atu o tou tino I le atua. O le taulanga e ola, ma le paia, ma le malie, o le mea lea e te tau ai ona o tou whaia. Whai upo e lua, au o foi tau te a mio whaatasi ma le nei larulang. Ai peita, ia li liuina I le toe fua tia ina, o tou loto ina ia o tou sue, pe se a le fina ngalo o le atua, o mea ua le lei, male malie, male atotoa. Vi ia le atua e a mailo wola whale anganga I le neiva yaso. E a mailo savalinga I le neiva yaso. O lo etu mau pea I le atua. Amen. Ua etu mau pea I le atua. Ua e wha maoni pea I le atua I lo savalinga. Pai maile le fai upumomo, pai mai, le au soe, o te ai o yatu I a te o tou. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia o tou tu ina atu o tou tino I le atua. Pai mai, ia tu ina atu o tatou tino I le atua. Ina ia, pai mai, ina, ole, oi mai, tu atu o tou tino I le atua, ole taulanga e ora, marpa ia, male malie, ole mea lea e te tau ai ona tatou whaia. He mai e te tau ona tu ina atu o tatou tino I le atua. O mea uma tatou te whaia, e tau ona maua I le vi inga le atua. E te tau ona pa ia, male malie I luma o le atua. E a mailo wola whale anganga I le neiva yaso. Ua ia te oe pere oli lea sa e maua I le temi whatua e ta lia ai Yesu e avea maua li I mau whaola. Do you still have that joy in your heart?
when you first received God in your heart. Ah, wa mai si o manga nai e tie. How's your surrounding? Ah, e a mai si o manga o le na e tie. Ah, how's the environment that surrounds you? Ah, o le a mai. E a mai le si o manga o le na e tie. E se si o manga e le ei oe. Pe o se si o manga e whaateleina ai ona e fia i le alii, ma e au auna i le alii. Po e na e te iai le si o manga e na e te iloa e te whaale tonu ai. Pe o le na e te iloa fo i e tinana e te tau ona e le iai le si a e te ialua ia. E a mai le si o manga. E a mai lo si o manga. Le wa e se manatu. O le au tū o le tātou wha upa soa po le upu wha malosi ia te oi le nei e fiafi. Wha apea ina, wha autana ina wha apea. Ia lainga tutusa o tātou o langa ma le upu o le atua. Amen. Ia lainga tutusa o tātou o langa ma le upu o le atua. Align your life with the word of God. Align your life with the word of God. Ole winga ole upu le align. Ilona fa mtalang. Rearrange. Lisi winga ole upu. Le winga ole upu le align. Lainga tutusa. Ia te tau ona lainga tutusa o tatou o langa. Ma le upu ole atua i le afiafi nei. Mafau i fo oe i a te oe. Su e i fo oe i a te oe. Is your life aligned with the word of God? Le wing o le upu le line, rearrange. A vai atu o nai pio pio. A fai o oe o le tangata whaoraina, o oe o le tangata le atua, a e vai atu o nai ae wha pio pio lo waru. Lana mea mai. Koe align lo o langa ma le upu o le atua. Amen. Tor align o tātou o langa ma le upo le atua. A wā a le align lo o langa, ma lo wola i le upo le atua. Ia e kako keme solo. Kusa e kake oa e whaile fina ngalo o le akua. Aro o iaia mea o lo whaalave lave pe i a ke oe mau. O lo keme e o kako sa walinga. Ma lo kako au nga i le atua. Wā mai le si o manga. O le ale si o manga na e te iai. O le ale si o manga na e te iai. E le leile si o manga nga e te whaima e anu iai. Pe na e te loa e whaale tonu. But you still be there. Still around. Le si o manga na. Amen. Pe mai i ave o tātou tino i le tua. Pe mai a Paulo i le kālesia. Ia o tau tu i nā tua o tau tino i le tua. O le taulanga e ola, male pa ia, male malia, male malie. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Or vesidi. Are you offering your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God? Or are you offering your bodies to the world and please the world? Amen.
O fea le mea ua ave I ai rotin. Are you offering your body to God? Pe mai, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen. Pe mai le tusi, o mea uma longa winga, o mea uma tātou te whaia. Ia whaia ina ia maua ile mi inga o le atua. Amen. Ia whaia mare pa ia. Ia whaia male mali. Aua ne e whaia mō tangata. E a mai le si o manga na e te iai. E a mai le si o manga na e te iai. O le isi lea mafu anga e a lai ona le mū le taulanga. Amen. O le isi lea mafu anga e a lai ona le mū lau taulanga. Taulanga ora. Male pa ia male le malie I le tua. Ono lea. Ona o le o le si o manga. O na e te iai. O le isi lea me e le mū e lau taulanga I le tua. E whai o le mu. Whai o le mu o lo taulanga. E le pa ia. Mai le malia I lumo o le tua. Ai sea. Ona e se le si o manga le e te ia. Whatever is stopping you and blocking you to be faithful in God, you need to get out from there. Wa ai o tātou si o manga. Whatever is bothering you and whatever is keeping you away from God and His Word, you need to do something. E te tau ona e whaia se mea. Olea. O le tusi. Le fionga le tua. O le taiala lea o mea uma o lo oranga. A whai e tātou te iloa e iai mea o lo whaalawe lawe pēa I lo savalinga mo le atua. Sui. Sui. Au whai e te iloa le mea e te paua. Tātou tanganta whaolainga. Te leo tātou, tate o mai e au auna I le atua. Tātou te tau mawhai e au auna ma avatu le ola mo le atua. Pa e iai a mea o le lalo langi. E iai a mea o le tino. O la fia I wa henga o lo roto. Amen. Lisi lea mea e whaafeinga tai. Na e maua le oli ma le fia I le atua. Ona o lo o iai pea mea o le tino. O mea o le lalo langi. Mo tu ina nau le lalo langi. Na e nau iai lo roto. Amen. Na e nau ai lo roto. O le upo o le atua. E whai ma soani ia te oe. O le upo o mea uma foi. E ala I lo langa. Mo lo wola au auna I le atua. E te tau ona lainga tutusa. Ma le upo o le atua. Amen. E te tau ona tātou wola I le upo o le atua. Whaalango I le upo o le atua. Au le whaalango I lo iloa ma lo poto ma lo manosi. Align your life with the Word of God. You know, if you depend on the Word of God and read the Word of God every day, po le a le tau mawhai o le fili e sau e whaapi, e sau e to e watu oe ma to e whaatou singa oe me le lalulangi nei. E te le mawhai ona e te fo I ai. Ai sea, because your life is aligned with the Word of God.
E rea o ngāra o tātou o mai au auna I le tua. A ere o launga tasi ma o ngā tasi o tātou o langa. Ma lo tātou ora, ma le upo le tua. Awa fo nei te tau na o le upu ma le ngutu. Ai le ise whaatino. Amen. Pai mai le fai upu e lua. Awa fo I to te a mio whaatasi ma le nei lau lang. Awa nei, wai le upu le tua. O le efe so swani mai a oi. Tusa o le tau mawhai le upu le tua. E tau mawhai e tatai mai lo o langa. E alain whaatasi ma lona upu. Ina ia e malama lama, ma ia e ola, ma ia e loa ai. Le fina ngalo le tua ia te oe ma lo o langa. Pai mai, aua fo I tau te a mio whaatasi ma le nei lau lang. Amen. Ai peitai, ia li liuina I le toe fuati e ina. O tau loto ina ia o tau sue. Pe se a le fina ngalo o le atua. O mea ua le lei, male mali, male ato toa. Mo tātou whaalongo iei le upo le atua le neafia. O le fai mai, o le tau uma mai ai le upo le tuspa ia o le atua. Le upo o le atua. Sa ia manawa ina I te tonu. O mea uma lo tusi tonu o tuspa e mai le manawa mai le anganga o le atua. Tusa o le alai wha amala malama mai e le atua. I le whai ngolo o langa ma le ola e tau ona e ola ai. Pe mai awane o tātou a mio whaatasi ma le larangi. Ai peita. Ia li liuina I le toe fua tia ina. O tau loto. Ina ia o tau sue. Pe se a le fina ngalo o le atua. O mea ua le lei. Male malie. Male ato toa. Align your life with the word of God. Ia lainga tutusa. Lowo langa ma le upo le atua. Ia li liuina I le toe. Fua ta ina o tau loto. Ina ia o tau sue. Pe se a le fina ngalo le atua. O mea ua le lei. Male ato. Male malie. Male ato toa. Hallelujah. Tele o taimu. Le fai mai. Mai ia tātou whaal. Mai le upu. Mai ia tātou sue. Po le hare fina ngalo o le atua. O mea ua le lei. Mane malie, mane ato toa. Tele o tātou. Tele fo I o taimu. Ua tātou le whaatari pēr. O le tātou whaatari po le hare fina ngalo o le atua. Ia te oe ma. Aia, ua whai au tātou. Ua whai are me loto I tangata ia. Instead of waiting and be patient for what God gonna bless us with. O le alana, o a mea uma tātou te whaia. Amen. O a mea tātou te whaia. I tātou te talo I le atua ma whaalango I le anganga pa ia o le atua. I le tali e tu ina mai ia te oe ma. Amen. Tusa o le tusi pa ia o le atua, le upo o le atua. O loo wha tonu mai ai o tātou o langa. Ai le ngata I lea, o loo wha tonu mai ai o tātou fō langa. Aha o tātou savalia
Ma tātou wola a pēa i le nei laulang. Ina ia tātou ma tāu i le tua, ma tātou whaialo na whina ngalo, ma ia tātou mālama lama i lona whina ngalo. Ma lona wala au wina o oe mau. Tofu wari tangata, ma lona wala au wina i le tua. O isi taimi. Tinana ele o whai mai le tua ia o lau mea, awa e alu a whai. E whai mai sue sue. Mai sue sue po le ale whina ngalo o le tua. Awa le whai au tātou roto. Awa nei whai alo manao. Whalango lango i le tua. Whai mai le tua. Mai ia o tau sue sue. Po le alo na whina ngalo. O mea wale lei. Male malie. Male ato toa. Tele o taimi wa whai au tātou roto. Ua le eise whatari tari i le tua. Aisea. Because your life is not aligned with the word of God. O le mea le nā ua tātou tele na tātou whai ei whai i unga. I long malosi. Ona isea. Ona ere o lainga tutusa o longo o langa ma le upo le atua. Anga wha ape e lainga, your life is aligned with the word of God. You will understand. E te whaatari tali i le atua. E te whaatari tali i le tali mai o le atua. The Bible said, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. It's good, pleasing, and perfect. Amen. E te tau ona tātou wola i le upu. Le upu o le tua. E te tau ia i tātou tangata whaoraina. Ma tangata umo le nei laulangi. E te tau ona tātou wola i le upu o le tua. Ma le wha maoni. Amen. Ola, ma le matau i le tua. Amen. Tātou wola ma le wha maoni i le tua. Tātou wha lango i le upu o le tua. Aua ne i whaia le fina ngalo le tua. I lo malosi, ma lo poto, ma lo malamalama. Pe e te poto, pe e te ata mai, pe e tua e lo le tuspa ia mai lava i le whaalinga i kau, o i mani, ke nese kau le whaalinga. Aua ne i whaia i lo poto, whaalango i le anganga pa ia o le tua. Whaalango i le anganga pa ia o le tua. Na o le anganga pa ia o le tua, e tuina sao mai a te oele whiau i le aso, ma le aso, ma le aso. E whesosoani fo i a te oi. O mea uma fo i e mai le anganga o le tua. E moni ma le wha maoni. E moni ma le wha maoni. O lau moli mau i leo langa mata ngā. Sa iai. Sa tele na o fie i mea o le lalulangi. Amen. Tele o tausi la fia. O lo moli mau i lo o langa sa iai. Sa tele na o fie i mea o le lalulangi. Tele na o fie i mea o le lalulangi. My life before was aligned with all the worldly desired. Lela o tuina atu ia te o tōru whata i ta inga. Me meo leo langa o le tangata. O lo align mo desire le lalulangi.
ma le tangata, ta ua o le whanau, o atalii ma whanau, ma awhawhine ma whanau o le tua, e alaino o lato o langa i le upo o le tua. Ah. My life before was aligned with the worldly desire. You name it, been there, done that. Ah. O fiafianga ma tui na nau o le larulangi. Sa tele na nau i ai ma mo ai lo loto. Ma lo wanganga. Ah. A o whaatau ngā ina. Le ora. I le larulangi. Ai te loa. Ai o te whaafetai le mana o le atua. Whaafetai o te whaafetai le mana o le atua. Ua outoi whanau fo winai. Ma ua ia whao ngā ina a iau. Mana mea whai ngā ruenga. E tā lai le suafa manu mā lo o Yesu ke wiso. Ah. Ma wha i loa. Ah. Ma wha i loa i tangata o le lalulangi. Ma o a inga. Ma o uo. Ma au me mai uma. Ma o tau uma o lo mai moa mai le neia fiafi. Ah. O lo maua. Bea lo wanoa. I le sātaro. Amen. A whai oro e mātamata mai le nea fiafi. A whai fo i eise taimi e te māua mai e le neu pokalam. A whai o le nai e te tau mawhai e sau e avelo wola i le atua. A ua o atu se manatu au i se manatu i ate o e ailonga e rofa mai Yesu i ate. Ailonga e talia i Yesu lo umana o. A wane i ngata i awe. Po le ale lo roto o le angasala, ma le matanga o le olanga. Nai e te iai, sau. Sau o lo whaatali Yesu mo oe. Aua e te popole i upu matala tangata e whai mai ate oe. Sau. Sau oe au mai lo wala i le tua. Come. Jesus is the answer of everything. Whai mai le lua keri nito o lona ta upo e lima. A lona whai upo se sulman pitu. Whai mai, o le nei, a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fauia, ua mawae mea tuai, whaahuta, ua whaafauina, mea uma. Amen. Sau. Sau i le tua, sau e avero wola i le tua. Align. Align your life with the word of God. Sau i le tua. Sau e avero wola au na mo Yesu ke wiso. Ola i le upu o le tua e whai mau soani. O mea uma ro e mo o mia. O fesili uma ro e te tonu i lo mafafau. Wa e fia maua, wa e le maua se tali. It's in the word of God. It's in the word of God. Align your life with the word of God. Whai mai le Roma sulma lua. Aulon whai upo le te le tato tusi alea. Whai upo le lufus tas whai mai. Aua le whaato i laloina oe i le leanga. A ia e whaato i laloina le leanga i le lei. Amen. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Te toa ai. O le whaatonu mai le upu o le tua o tātou o ranga. Ma o tātou o ra, e te tau o na tātou sa wawali ai. O le ai whailoa mai le upu o le tua. Le awala e te tau o na tātou wola ai. Ma whaatonu ai o tātou wola whaalea nganga. Ina ia tātou malolosi pea, ma tū mau pea i le tua ma whaia lona fina ngalo.
Ia awa ne i manu malo le ti Apollo ia te oe. Awa ne i manu malo le ti Apollo ia te oe. Jo anga e Faitau na upu. We need to read his word. Jo anga e Faitau le upu. E wha malo si ai oe. O le upu o le atua. E wha malo si ai oe. Le tangata wha o laina a whai o e tau wha vai le upu. Le upu o le atua. E wha malo si ai oe. E o ai oe. E o ai foi oe. Nai whai mai le lua Timoteo tolu. Alona whai upa sulma le ono e sulma le fiti whai mai. O tusi pa ia uma lava e mai i lea nganga o lea tua ia. E au ngā foi ia e o ai. E o ai ai. E wha tonu ai. E wha poto ai foi le ami o tonu. Ina ia a toa ona le lei o le tangata o le tua. See? Align your life with the word of God. O le tusi pa ia le atua. Le fai mai, e o ai oi, e o ai ai, e wha tonu ai, e wha poto ai fo i le amia tonu. Ina ia a toa ona le lei ai o le tangata o le atua. Amen. In order for us to be good and to be strong with God, with the word of God, and depend on word of God. A o mai wha o songa, o mai puapuanga, ma whainga tau leo langa nei, alea, le upu le tua, le upu le tua, e fe soani ia te oe, i taimi whainga tau leo langa. It's all in the Bible. It's all in the Bible of God. Pai mai, ina ia a toa ona le lei ai o le tangata, o le atua. Ia saunia lava ia i ngā luenga le lei umalava. Tatou wa ai. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Se tatou wa ai le lei o le atua. O le alofa le nā o le atua. O le alofa le nā o le atua mo i tātou i le nei asu, le nei afiafi. Ia lainga tutusa o tātou wola mo tātou o langa i le upu o le atua. Amen. Aua ne i o tātou wha moe lo tātou poto mo lo tātou atamai. E alu uma. E alu uma lo poto mo lo atamai. A le upu o le atua. E fesoa soani, ma wha malo si ai oe, i aso uma o lo wola. Tātou tō anga. Tō anga e Faitau le upu o le atua. Fai mai le timo, mo timo teo. Le la wha umatu le tātou upa soa. Fai mai le mo le timo teo, mta upo e wha, lo na fai upo sunma tonu fai mai. Ia e wha asanga i le Faitau watu o le tuspa ia. Male apo i atu. Male o atu. Se ia o walu atu. Tātou wa aie. Ale. O le fai mai le atua. Le upu.
O le upu e te tau ona e faitau. Ina ia whaatupu pēa le oli, ma le fia, ma le pai mai o le anganga o le atua ia te oe, i taimi e te whaitau le tusi pa ia. Ona ia te oe lo lea o le mana o le atua, ona e alu lo la ia e te apo ai, ma o atu, i o a inga, o, ma e o lo mo o mia le so soani, i lo lato wola wha le anganga. Ina ia maua a pea, ma tu mau pea i le upo le tua malona fina ngalo. For mai, until I come, devoted yourself, devoted yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. E te tau o na tātou, e te tau o ngā launga, ngā lainga ngā tasi. Ro wola, ma ro wolang, ma le upo le tua. Amen. O le upo le tua, e whai mata i ala. I o tātou savalinga. Whaale anganga. Whai mai le i o sua e mua lon whai upo e val. Whai mai. E le tea i lo ngutu le tusi o le neitu la fono. A ia mawhau i ai i le au a toa ma le pō. Ina ia e ana e whai e tusa ma mea uma ua tusia i ai. Ona manuia ai lea i a te oe o rowora. Ona e manuia ai lea. Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may careful to do everything written in it. Then you will be prosper and successful. Le upo le tua. O a mea uma tātou te whaia. Ia o ngā tasi ma le upo le tua. Whatever decision you make sure it's aligned with the word of God. Amen. And make sure it's from God. O a mea tātou te whaia. O a whiwhiringa e tātou te whaia. Ia awane i ngano ia te oe. O le atua e au mai e le tātou. Amen. O whai unga uma. O manatu uma. O upu e te tautala ai. O mea uma e te whaia. O rou o langa. O rou wola. Ia o ngā tasi ma le upu o le tua. Amen. O lea. Le nea fiafi. O le upa malosi le nā mō i tātou le nea fiafi. Ia tātou o ngā tasi. Ia taita ina o tātou ora mō tātou o langa i le upo o le tua. Ia tātou ora i le upo o le tua. Ia tātou wha maoni i le upo o le tua. Ia o tātou ora au nanga i le tua. Ia tātou wha lango i le anganga pa ia o le tua. Amen. Ia tātou wha lango i le anganga pa ia o le tua. O lea. Ia fisosoani mai le anganga pa ia o le tua i le nea fiafi. E ala i lau whaalongo i le upu i le nea fiafi. Ia o le tātou upa malosi le nā mō oe maau i le nea fiafi. Ia whape nā ona iai le mana o le anganga pa ia o le atua. Ina ia wha matala ina,
ma au ili tele lona upu wa e whaalongolongo i le ne fiafi. Ina ia e langona, lona upu ma lona petalai mai lo loto, ma lo nganga i le ne fiafi. A whai foi wa e te taimi e maua mai le nei por kalama. O le upu whaasoa le nā, o le upu na mai le nganga o le atua e whai ma so soani i a te oe. E whai foi ma lui tau i a te oe i lo ora wha le nganga. Le ngata i lea i au ngā mō lo o langa. Aua ne i o tātou wha ma lia i ma meo le nei larulangi. Aua foi ne i o tātou wha wo ma le larulangi. O mea umo le nei larulangi e le i u ma le manuia. E le i u se manuia. O mea uma lava le nei larulangi e to i u uma i le afi. A oro wola ma lo wanganga. Ia e popole i ai. Ia o mai le wala au o le atua i a te oe. Wa avea oe maalo ma fafine. O le atua. Ia o mai le wala au o le atua i a te oe. Ua te le se suinga o lo wolanga. Ua e sau e ave Yesu, avea Yesu e whai maua li i maufa aola. Ma ua e au auna marfa maoni i le atua. Ona e maua ra i o le ola e wha baba. O le nea fiafi. A whai e tere o te lia Yesu e avea maua li i maufa aola. Avea le upu le nea fiafi e toe mawhau wai. Toe mawhau i le atua. Te talo i le atua. O Yesu wa le talo. Aua ni avea mea mana naia. Ma mea o le nei larulangi ua whai ma mea. E whato sina to i lauloto. E poloka i lau sau e ave lo ola i le atua. Peo no whai atu. O mea o le nei larulangi e le iu. E iu uma i le afi. E pala. E toi fo i ale ele. Toi fo i le pala i le pala. E o fo i lau tino. A wala au mai le atua i a te oe te alu atu. E alu lo wanga. A o lau tino. E toi fo i lava i le ele. Ma le pala. O le nei la nafi. O le nei la fiafi. Talo i le atua. Pa to ese i le atua. Sala mo i luma o le atua. Ma tu i na atu lo wola i le atua. Ma e talia Yesu e avea mo wali i mau whaola. O le vi inga mawalunga na i le atua. Pea e talia Yesu ke viso. Ma avea Yesu ke viso mo wali i mau whaola. A umarona e talia Yesu ke viso. Le upo le atua. The word of God will help you with everything that you need. It's all in the word of God. Amen. Whaalango i le anganga pa ia o le atua. E whaamatala, ma whaapoto, ma o ina oe, ma o ai oe, i lona upu. Ina ia matua, ma ora pēlo wola wha le anganga. E au auna i le atua. O lea. O le tatou upu le nā whaamalosi le nea fiafi. Whaamanuia tele atu le atua i a te o tau i le nea fiafi. O a ingo, o ma e sani. O e foi o mata mai ma maua mai le nei po kalama. God bless you tonight. Whaamanuia le atua i lona upu. Whaawina i le atua. O lea, ia o le tatou po kalama le nā i le nea fiafi. Watu le i inga malwhaftai i le atua, ia. Ono le nei foi upu. Le upu whaamalosi. Ia. Wa ngā foi e toe. Whawhangu ai o tatou wola wha le anganga. Tatou wola wha le anganga. Ia, e ala i lona upu. Ina ia wha pe nā ona tatou mawaa. Ma tatou su e peo lona fina ngalo. Ia awao tatou wola wha le anganga ina ia mawaa. Ma mausali. Ia.
lo tātou au nei le tua. O lea, pa manu e tele lava le tua le ne fiafi. A iei fo i se upo sasi po wana wale. Lo fa mai, ia, fa mangalo mai. Le nei tangata ia le upo ai le tua. Ile ai, e tau ana lua tu le upo le tua. Whatever the spirits tell me to say, I'm sorry. That's from the Holy Spirit. O lea vi ia le tua le ne fiafi. Ta mā ia whaapitai le li ia I lau upu whaamalosi le ne fiafi. Whaapitai tele I lau whetalai mai. Wa mātou whaalongolongo, wa mātou te lia lau upu. Whaapitai le li ia I lau whaamanatu mai. E ala ia I mātou, e tau ia I mātou ona. Lainga tutusa o mātou o langa, mara o mātou ola. E ala I lau upu le tua. Whaapitai le li ia I lau whetalai mai I o mātou loto. Leli ie mātou te tuina tu peo mātou ola, mau mātou tangata I o a ao leli ie. Ina ia whapena ona mātou ta lia oe, I o mātou loto, mau mātou whina ngalu. A vea oe Yesu, mau mātou alii, mau mātou whaola leli ie. Whawhitai lau whesoswani mai I ala I lau upu. Ua toi whaamanatu, ma toi sa ili ma wha lau I tele lau upu I o mātou loto mo mātou whina ngalo. Ina ia wha pēnā o na mātou loa moni lau whina ngalo. E ala I lo mātou au na atu I ate o Yesu ke viso. Lea ta mā, wha manuia leli ia I o tangata, o le a maua mai le nei por kalama, ma wha alongolongo I lau upu leli ia I le nei po le a lava le taimi leli ia alu atu le mana o lau fio. Ina ia pesosoani o latou loto mau latou finangalo. Ina ia latou auna ma avatu le ola mo lau fio Yesu ke viso. O lea, whaptai Yesu le teimi fo ele nei fiafi. La mātou sauni tō whawha I au mātou moenga. Lofa maenga lei, whaatasi ma pui pui a te I mātou le li ie. Au lia le aso a tae au mauso mātou ola fau. Ia male malo si fau mai I lau fio. Ia o le vi inga whaafo I atu I atu oi. A whai fo I le li ie o le a e fio mai le neia fiafi. Pe te wala au mai le neia fiafi. Le li ie manatua I mātou I lau malo. Le ata mā whaapetai, whaafo I le vi inga I atu oi, le suafa manu malo oi Yesu ke viso. Amene, mene. Ia vi ele tua ia o le tātou por kalama le nai le neia fiafi. Ia o ni ngalo pe o no fai lo atu ia o le astona ia taritonu ai longa fa tau nuina le tatou pokalama ia ono le tūlanga foi ono pisi foi ia o wale aso sauni ni atu o wale aso tina ia ono nisi foi o pokalama fa kalesia le matou lotu ia le ala le matou matanga tama I le astona le pokalama o uma na whaatatia ia o wale sauninga mo tina. O lea, tari tonu o le a tātou wheiloa I le aso sā. Pea ho o tua I le ola ma le malosi. Ia I le tūla ongo. Ia, I le afiafi. O lea ia, manuia tele le nei toe vaenga o le nei vai aso. Ia, le aso waleile manuia ngā luenga mpe au le aso a te au. Ia, manuia fo I le weekend. Ia, ma toe momoli atu le whaamanuianga I tina malava o se o tātou atunu. Ia o loo sala lau solo I tuli manu wha o le nei lau lang. Whaamanuia atu le aso tina mai lau porkalama o le Jesus is the answer I le nea fiapi. Ia o le nei fo I tula ia o le pato wha tuai I le pule o le mātou porkalama po le tātou porkalama I le nea fiapi. Ia mamomoli atu ai le whaatai ma le whaamalo I le tofine ia fina I le nea fiafi ai fina ia alofa le tua ia fua I pe ia te oe le tofine po le pas le malosi ia maleola e tātou te mafuta I pe I lunga o le tātou por kalama ai le ngate ia o le tātou lotu I lea sa ma lea sa. We see you Saturday, okay, fina? We love you and God bless you. Ia o le tātou pokalama le nai le nea fiafi, pa manu tele le atua, manuia toi vaenga o le neiva yaso, manuia le weekend, ma wha manuia le aso tina.
i le suafa manu malo i Yesu ke viso. Ona Yesu ka Jesus is the answer for the world.